mi kaya ama katan ne na khoi na loise katan nate kari no maru ise si uba phangda sigi sida uba phangi de kedoni clarity si khang darkar tai aduga su khangba khang nate khulai oina sinagadaba khulai oina sinak tarakadi akhoi gi hosi blur chaliba mayek sengdru life sida khana wada lairani thengna wada lairani launching ngamba da lairani aduga aina sigi se kaidagi laino hai taragadi aigi life ta aina show gi ba mayam dani ai punchida aigi problem mayam lari shida you can say 99 problems ida motivation yaragadi ai thona lerni motivation arni confidence arni loina bak sakhrani na khale aduna kaidawri chase tore tanara sige je tanara sayo sem da biya de rhyme sem da biya de youtube shi dog da biya de brand shi sem da biya de adudagi sigi channel se dog da biya de now web app sem da biya de ai da lak tar ga di kai yung khang da biya de learn dog da biya de like ong pa da biya de ta da biya de khang da biya de shi mayam se punjale loina bak aduna tum holani okay music self development ni meditation tawrni meditation tawler ga mung cold shower ice bath adu madong tawrni adu tawler ga exercise ong running children matang di lepte but tumam dai de I kem ta hode self development ki path ni na energy self development oina ne isha se fagat na bani isha se mentally physically both adu clear da muk oide na tawning do kai kino kai do wait no do sina soidarakpadadi ambo uramdra bot tasena aina tawning do wakhanda udaba aduga mid oina su udaba ani makto punjale tawbadadi tawrine na pressure dugi matungina thabak dugi matungina tawine haibagi mingchat to ina tawre clearly oide ko aina tawri duna kari outcome laktoino kari result phangdoino adu ubanate sina sore sidagidi simple oina loina wak thugaro clear hello mayak sengalo kaji kak seng wanda da tak thuo senge ko senga ga nangi mind sida tawdori poto si khak taw amakak ai huji kidi darkar tade gi si khak taw ni atei mayam am lai mind sida ai si tong ni lakho khare I want to do just this si taw tar ga di kai dagi no nang meditation tawre stress kine ai stress han handage adu loiraga mathang ai confidence ong semge anmai lao not meditation to matamda anxiety ki tawgani ai depression ki tawgani ai stress ki tawgani ai tumna ba tawgani ai si tawna ba tawgani ai si tawna tawgani admaina nangon ta nang meditation tawre or nangon da course ama lawre na sai public speaking gi hairo whatever nang self development do kai shukana ba phangwe try yengo ai chahi kaya ama mangurabani kanaroi ai gi haibu simple ritual ama semu na sagi oiba nangonda nuai ga daba ma nangonda effective oiga daba ma anumaina aina su gift oina nangi ama delay 3D ritual ni numit ahum akhoi gi WhatsApp darkar tade tribes de join taro sida nangna ritual oina DM taro tharake numit khudingi makhan ni numit ahum gi ritual sida first day sida free ni kem khaluno free ni kai su sida aina nangonda logada kem lete just first day sida clarity ka maina haptuno clarity tawge haitragadi just in clarity oi helloire but tactical advice haiba misle tactical oina changani duda aduga clarity oraga meditate tawdone wakhal su yaudri gadi wakhal yaudri kanare second day breathing shorty holy kamaina hondeno isagi tense up tawro kana nervous system se reset kamaina tawdono adu tawrani third day reflection nangna tawriba pot kaido hanni yengo mingji anabada nangi shakto fajare na hanjan yengbai tapta nangi wakhal do fajaraba faraba kallaba admai yengani adu lerga hypnotherapy matekama ya adu free da niyaw pese system nangi oina ni aduna DM tawdro aduga shu ngasai do clear hello meditation tawgera self development tawgera like pa gera thabak tawgera clarity adu mu phaba leitamne adu mu chaw kulai leitam